Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chir tu si lin sang puya. Marachalai por lianber maratha klipi truai tu ten nimin khan Aizawl Governor General Bavana Governor Ankom. Rampona changa danova ku vatol ruk chungchang ai tu turadin task group on illegal ereka chunimin khan and chairman Home Department Commissioner Secretary Puisal engmoya kai shoin an thukom. Tripura Assembly Bill Samburgin Khantura candidate Zathum Pangain chu tumin ming an pe. Pakistana mos pakhatam pompo ka mi somli pali an thia mi za somnga pasari chungin hliam an tuar. Marachalai Paul Lianber Mara Thatlipi MTP Shwai de Chuan Nimin Khan Aizawl Governor Chenaras Bavana Lengin si ha district mi puitata thilpai mo sang baka ratlan chungchang tele NHIDCL company na tho sang te governor an soipui MTP General Headquarters Shwai to the Chuan Mizorama Ronral Rantem har san an to te governor Shilin Ratlan mangang tak te chuan Assam Rifles sipai duty te la ka har san an tok fo thin chu point ti thun soya he hi ti to pani thena na malak sak turin governor hi an nge na Siaha District National Highway Lamlian CL Mek to NHIDCL le BIPL company ten thoa an du thu sam tok lo tet po governor Shilin fur pui thlen ma nge ya mi pui nor pui ta na har sana thlenlo nan kong sial nai chu Aizawl pui zo ani thena na mala pui turin an nge nani mobile service an ne thalo zia te po soin Siha district mi pui ten network connectivity thazok an thanhel to tak zetani anti up an hars net sin felani theinan malak sak turin governor hi an ngen bok ani governor MTP Shwai tu te chu an hne an thil khan te uluk taka lo zir che tum thule atulanga bo zuani tur thu alo shil ani Salvation Army Ho Tuluber General Brian Pedale Anupui World Women's Ministry President Commissioner Rosalie Pedalten Nimin Khan Mizoram ron thenga naktuk February ni khatachanga ninga chunga India Eastern Territorial Congress ne turan ronman pui don ani India Eastern Territory Headquarters Mizoram Shwai tu tenhena changa ton danin General Brian Pedalen tedu pain anman pui tur India Eastern Territorial Congress a hian Salvation Army noya nau pang thalai pa ho le nu ho pol sang te pola hun manani don ba ka van tang khom te po om don boka he program sang ate hian General Brian Pedal hi tel tura be se ni ba ka hian bek in thar pathum phun chong kor hun thar kor le vai va kon kor te hong don ani zanin hin Salvation Army ho tu tanu pa hi in the Eastern Territorial Commander Colonel Lalmilen Zanri ai puyanga Chief Minister Puzoram Thangan naktuk zana Chief Minister Banga Zanri abose sakve bokang Mizoram Sarkar ton Salvation Army ho tulu General Brian Pedal hi sarkar khwal pai mo angina lo mi khwala avei wana tu lir thele veng tu te pa avei wa pasuai tu pilot po ruan ani National Defence College New Delhi Ramven himna lamzir mek India sipai officer tele India ram chian tha ram dang paruk sipai officer som pare ten nimin khan then zol an tlo an mani lomna le income hona then zol golf course conference hola bot sai ani income hona hin sir chief additional DC SP PTS principal horticulture college principal DFO le HNVT ho tu ten malak na sang ten soya Major General Hari B Pillai National Defence College chu kumsang ko somrukadin ani thule voina he course zirmek te hi course voi somruk pathum na batch ani thu soya he course zirmek te hi team pasire inthendarin India ram hun sanga an fangmeka India rama nam sang te nun phungna thamzia te zira mi puinun phungse tura zin ani thule then zola anodon sondana lom thu soin Mizoram no man ti thun soi ani National Security and Strategic zirmek ram dang sipai officer te hi France Japan Bangladesh Bhutan Uzbekistan ne Oman atanga rongkal te anni rampona tanga danova kuwata uruk chungcha ngai to turadin task group on illegal erekanat chu nimin khan and chairman Home Department Commissioner Secretary Puisal engmoy kai shuain Forensic Science Laboratory Conference hall an thukhoma he huna hian Myanmar le khochagram dang atanga danova Mizoram ku valolu chungchanga phlang na ommek te ti chakle zol dan tur soi howani a February tha chungin district sang danova laklu ku vache khol zat khonkhom ni se ti relani a mun sang danova ku va kodam sakte chu kal saka dananga malakani theinan task group in custom department a report thelu tanga February tha chunga report mobile po custom department a report ni se tin an rela Mizoram chunga che gate ten tun ai chakle zole omjane jok na an tho theinan police in mala se a theina le tula pianga central women branch sang te kaltlangin police jan pui se anti up task group in malak ji zena turin hun sang danova ku va chekna
kudam sakna LSC le VC pass takim chang takin DC10 Home Department a report pe se antibok task group on illegal arikanet thutkhom a hian Home Department Mizoram Police Law Judicial Department Central YMA Assam Rifles BSF le Directorate of Revenue Intelligence hotute antel ani Nimin Khan Lunglei District Disaster Management Authority DDM ebot sain Lunglei Convention Center hola kangme tisolo tura inzertin hun manani a heuni Lunglei DDM chairman Borsa Puglothan ein atman puya VCYML akai noi department sang te antel Fire Safety Awareness Seminar hi Lunglei Additional DC pudani laro sangana kai shuaya Puglothan chuan kumtin kangme wangan na chan mi tam takanom thina kangme cho chan tam takim ring in thada awangani a kangme cholo tu rafim khurang ai ba ka mi puite hna na sazo ka zirti rangai ni ati Lunglei district chu Mizorama ramngone tha district ani a heng ramngote hi kangme la ka ven that poimo a venhim thanlo chuan nungcha sang te ta na omna tlak loba asiam theni ati Mizorama kangme chu chan tam ber chu kumtina lo halwang ani ti soin kangme thunun turin mitinin mo phun an ya lo hala wanga ram kangom lo nan VC te chu thei top chu ami puite na sazo ka zirti na peturin na cha ani Bangladesh atanga ral tante Mizoram anlu phalna sarkar lai puin BSF nen apek thoi trul ti Rajya Sabha MP puke vanal vena na soi Union Defense Minister Rajnath Singh hova party shruai sang te niminat Parliament Library Committee room an thut khom na he thui sein Mizoram Myanmar atanga ral kan mi ngamazat en kolme kan ni thule Bangladesh atanga ral kan lu tur te ero ram ria BSF ten anlodan kir thina wangin mitam jok te chu an kirle ti puvanal vena chu soya Mizo na thak ral thuam kengte Bangladesh Army te chu nimina po khopa khata ni lenga in ka thu soin civil mi te chu an mani sahimnan Mizorama anolu phalsak nge atulani ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Nimin Khan Tripura Assembly in Khan chu tumte tan ming thelu huna topa Assembly bill samruk oma hian candidate zathum pangain chu tumin ming an pe ani Nimin hun tomnia Khan in than chu tuma hming pe zani somni puriatan oma State Chief Electoral Officer Kiran Giti chuan hei hi nikhata hming pe lut an tamber trumalani ati CEO chuan tonin thana hian election observer mi somni panga te zone district pariat an thleng to ti soibok ani pontong in Tripura hian February ni sompuruka vote thak ani ang Voina Parliament budget session tran ani dona session tran ni President Rupati Murmui chuan Lok Sabha le Rajya Sabha member thu khom te ma thu soyanga Economic survey po pharngalani ang sarkar kum thar sumruwa man budget sang somni pathum somni pali chu February ni khata phar ani ang Nimin Khan sarkar la pucham Parliament budget session polin political party tin ayo in mu khoma kova Parliament House complex in mu khom hi ne ni a he huna hian sarkar chon Lok Sabha le Rajya Sabha ro rel tlong takani ani the nan member te thopuya an soma Defense Minister Rajnath Singh le Union Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi le political party tin floor leader te antil ani Pakistana mos pakhata bompo ka mi somli palian thia mi za somnga pasari chongin hleman tuar thon danin bompo na hi Peshawar khopui thanglama police headquarters pakhat chunga mos ani a chonhu tong trai turan pun khom line bom hi puaka mos bangne achung hi achine sa hle ani heti la hian terek I Taliban Pakistan TTP firfek te chuan he thil hi anti ni nan chal ani nikum mar sa khan ISIS firfek pakhat chuan Peshawara sa khotlem jok Shia Muslim mos a thil bom ti puakin mi somruk pali nan lo thi pha to a hi kumsani sompret nuwa firfek in beina rap thak ber alani Chanchinthar cherti topna na tang pui Marathalai Polian ber Marathe to pi MTP shwaju te chu Nimin Khan Aizawl governor ankom Rampona tanga danova ko voto rok chungcha ngai to turadin task group on illegal erikana chu Nimin Khan chairman Home Department Commissioner and Secretary pu Aizawl engmoi ka shwen an thukhom Tripura Assembly bill samruk in thantura candidate zathum pangan chu tumin mingan pe Pakistan mos pakhata pompo ka mi somli palian thia mi za songa pasiri chungin liaman tuar chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thai chu ani